Dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, zadovoljstvo mi je što u ime domaćina Srpske stranke Zavetnici danas imam priliku da otvorim ovu konferenciju i pozdravim naše cenjene goste iz Ruske federacije i Belorusije koji su zaista svoje bogato iskustvo sticali baveći se najvažnijim geopolitičkim i bezbednosnim pitanjima i koji su kao politikolozi vrlo istaknuti u ruskoj i beloruskoj javnosti, ali su uvek bili spremni da odvoje svoje vreme i posete Republiku Srbiju, posete Balkan i nastoje da ovde u ovim okvirima informišu srpsku javnost i daju podršku i daju potporu u našim napregnućima za očuvanje najvažnijih državnih i nacionalnih interesa. Sugerišu mi da je neophodan prevod, ali oni su toliko često posećivali Srbiju da sam uverena da i razumeju sve ono o čemu danas govorim, tako da mislim da radi efikasnosti nije neophodno da se prevod iznosi barem što se tiče mog izlaganja, a kada oni budu se obraćali sasvim sigurno ćemo saslušati srpski prevod. Srpska stranka Zavetnici poznato je da insistira na očuvanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i pre svega da smatramo da nacionalna odgovorna politika podrazumeva da vodimo i odgovornu spoljnu politiku. Iz tih razloga danas je pravi trenutak da ovakvom konferencijom ukažemo na sva moguća žarišta, kako ekonomska, tako politička, ali i vojna, koja se mogu otvarati širom Evrope i sveta ukoliko zapadni politički pritisak ne bude jenjavao. Moram da konstatujem da smo veoma zabrinuti zbog stanja u kome se nalaze evropske države. Jako nam je žao zbog sudbine evropskih naroda koji je suočen sa tim da mora da podnosi teret političkih i državnih rukovodstava ne samo svojih država, već u prvom redu administracije Brisela. Administracija Brisela nalaže usklađivanje spoljne politike evropskih država i administracija Brisela insistirala je na tome da se evropske države članice Evropske unije pridruže sankcijama Ruskoj federaciji. Te sankcije su se višestruko odrazile pre svega na ekonomiju i energetsku stabilnost evropskih država. U svim državama inflacija je dvocifrena. U svim državama radnici ostaju bez posla. Zapadni politički, ekonomski i geopolitički analitičari uveliko govore o tome da Evropu čeka smrtonosna zima. Ne libe se da koriste ni takve sintagme koje zaista sugerišu da će opasnost od ovakve jednostrane politike proizvesti apokaliptične razmere. Postavlja se pitanje da li Republika Srbija treba da sledi takvu praksu, da li Republika Srbija u zvaničnom smislu treba da ignoriše volju svojih građana, kao što to čine druge evropske države, jer podsjetiću recimo da preko 65% građana Francuske se protivi sankcijama Ruskoj federaciji. Nadpolovična većina u Italiji, u Nemačkoj, u Austriji, u Poljskoj, takođe je ignorisana od strane odluka njihovih zvaničnika koji su očigledno tu da slede uputstva i recepte Brisela, a ne da brinu o interesima svojih zemalja. Videli ste da je u Češkoj organizovan masovni miting na kome su građani tražili da se podhitno ukinu sankcije, ne zbog toga što oni smatraju da je Rusija ispravna ili zbog toga što se svrstavaju na stranu Ruske federacije, već zato što prepoznaju da Evropa ne može da izdrži konflikt sa Rusijom i zbog toga što Evropa nije dužna da sledi interese spoljno-političkih projekcija Sjedinjenih Američkih Država. Kada je Republika Srbija u pitanju, mi kao politička organizacija smo uvek insistirali na neutralnosti i smatramo da je ona urušena onog trenutka, barem u političkom smislu, kada je državno rukovodstvo posredstvom svojih diplomatskih predstavnika dalo podršku rezolucijama i deklaracijama pri Ujedinjenim nacijama
koje su imale optužujući karakter kada je u pitanju Ruska federacija. Ali ono na čemu danas najviše insistiramo, prioritet srpske spoljne politike je da se ne uvode sankcije. Prioritet srpske spoljne, ekonomske, političke nezavisnosti je da se ne uvode sankcije Ruskoj federaciji. Veoma smo zabrinuti i iskoristit ću današnju konferenciju da i o tome nešto kažem, zbog toga što vidimo da se na domaćoj srpskoj političkoj sceni formira svojevrsna koalicija, svojevrsni blok za uvođenje sankcija Ruskoj federaciji. Vrlo je interesantno to što određeni lideri, da kažem, probriselske opozicije posećuju Vašington, razgovaraju sa njihovim izaslanicima za Balkan, ne nailaze na bilo kakvu osudu od strane prorežimskih medija u Srbiji, iako su otišli u Vašington da traže da Srbija uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom. A šta to znači? To znači da su oni otišli da traže od Vašingtona, a posredno i od Brisela, da još više pritisnu Srbiju. Gde je tu politička odgovornost? Kakva je to praksa? Vi na izborima učestvujete težeći da dobijete podršku svojih građana, da biste onda odlazili u inostranstvo i zahtevali od strane određenih zapadnih političkih centara da pritisnu dodatno vašu zemlju. Pa valjda je cilj svakog odgovornog pojedinca u zemlji, a kamoli nosioca najviših političkih funkcija, da te pritiske suzbijemo, a ne da ih podstičemo. Kome će dobro doneti ukoliko Srbija bude bila još jedna zemlja u nizu koja bi se takvim sankcijama pridružila? Naročito uzevši u obzir da Zapad primenjuje politiku dvostrukih aršina, da je Zapad proklamovao koncept samoopredeljenja za sve narode, osim za Srbe i Ruse, da postoji samoopredeljenje za Albance na Kosovu i Metohiji, iako nemaju u međunarodnom pravu uporište za tako nešto, jer imaju svoju matičnu državu, jer nisu konstitutivni narod, jer nisu suočeni sa permanentnim kršenjem svojih osnovnih ljudskih i građanskih prava. Ali koncept samoopredeljenja ne važi recimo za narod u Republici Srpskoj. Za narod u Republici Srpskoj koji svaki politički izborni ciklus, ali malte ne i svaki dan, doživljava kao borbu za goli opstanak, za očuvanje osnovnih atributa samostalnosti, pazite, ne državnosti, jer Republika Srpska je entitet samostalnosti Republike Srpske. Ali oni nemaju prava ni da budu entitet. Ali Kosovo može da bude republika. I Kosovo može da bude sutra deo Velike Albanije, jer je potpisalo na više desetina različitih sporazuma kojima se praktično integriše sa državom Albanijom. Ja bih zaista postavila pitanje našim partnerima na zapadu, kako je moguće da vi govorite o žarištu u Ukrajini, koje ste podsticali, hranili, gde ste sve činili da zavadite dva bratska naroda, gde ste sve činili da jedan narod okrenete protiv drugog naroda, ostavljajući i vodeći rat do poslednjeg Ukrajinca i ostavljajući ih u sopstvenim zabludama. Ukrajina više kao zemlja, mi ne znamo u kom će formatu postojati. I mi se zbog toga ne radujemo. Zato što imamo i svojevrsnu prošlost i zajedničke tradicionalne i kulturološke obrasce i zato što znamo da smo svi zajedno grane jednog stabla. Ali ne možemo da ne primetimo da je neko finansirao, podupirao i potpomagao ekstremizam u Ukrajini. I ne možemo da ne primetimo da niko nije govorio o 4 miliona Rusa koji su izbegli od trenutka majdanskog prevrata u Kijevu. Ne možemo da ne primetimo da ti ljudi nisu postojali za zapadna glasila, da se o njima nije govorilo, da niko nije reč jednu objavio o tom egzodusu, o činjenici da je rusko stanovništvo u istočnoj Ukrajini ali i drugim delovima Ukrajine bilo suočeno sa permanentnim urušavanjem ne osnovnih prava,
nego prava na život, na elementarno ljudsko dostojanstvo, na nešto što treba da se podrazumeva u 21. veku. Situacija po pitanju Kosova i Metohije je srpskoj javnosti u manjoj ili većoj meri u potpunosti jasna. Od nas se traži potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma. Zamislite kako su formulisali tu kovanicu, kao da je to nešto korisno za nas, pravno obavezujuće. Pa šta je pravno kada je u pitanju takozvana država Kosovo? Pa tamo je sve bespravno. Reč pravno ne može da bude ni prefiks, ni sufiks bilo čega što se odnosi na sporazum sa separatističkim institucijama. Jer je sve bespravno. Od 1999. 2004. 2008. godine. Da ne govorimo o onome što je usledilo, a tiče se briselskih sporazuma. Informisali smo naše kolege iz Ruske federacije i Belorusije o stanju na Kosovu i Metohiji, o bezbednosnim aspektima. Informisali smo ih o tome da se srpska zajednica, srpski narod na Kosovu i Metohiji nalazi možda u najtežim prilikama od martovskog pogroma 2004. godine i veoma nam je značajno što smo od njih dobili reči ohrabrenja da će na različitim okruglim stolovima, ali i uopšte na različitim međunarodnim instancama, koristeći priliku da o tome informišu eksperte i političke predstavnike drugih svetskih i evropskih država, otvoreno govoriti i iznoseći podatke da je recimo od potpisivanja Briselskog sporazuma izvršeno preko 400 napada na srpski živalj na Kosovu i Metohiji. A da sa druge strane sve ono što je Srbija očekivala u pravcu zaštite svojih interesa nije uvaženo. Da bi ostavila priliku njima danas kao zaista velikim znalcima svih ovih pitanja o kojima govorimo, skratit ću sa informacijom koju sam i malo čas u kraćoj formi iznela. Srpska stranka Zavetnici pripremila je tekst rezolucije koji ćemo predati Narodnoj skupštini Republike Srbije odmah po početku redovnog zasedanja, tražeći da se u Domu parlamentarizma Republike Srbije usvoji takav tekst kojim će Srbija učvrstiti svoju neutralnu poziciju, ali i sa druge strane sačuvati svoja tradicionalna prijateljstva. Tražit ćemo da nijednoj međunarodno priznatoj državi ne uvodimo sankcije. Mi smo narod koji je preživeo sankcije, mi smo narod koji je bio suočen sa ekonomskom izolacijom, mi jako dobro znamo šta znači kada je jedna zemlja potpuno hermetički zatvorena. U 21. veku obračunavati se na taj način sa bilo kojom zemljom je apsolutno pogubno i vodi samo u kontraindikacije koje obično imaju mnogo veće negativne posledice na one zemlje koje su vinovnici sankcija nego na one zemlje koje su sankcijama izložene. Srpska stranka Zavetnici je čvrsta garancija da Srbija neće uvoditi sankcije bratskom ruskom narodu i Ruskoj federaciji. A želim da iskoristim priliku da uputim iskreno izvinjenje i da kažem da to nije odluka srpskog naroda predstavniku Belorusije zbog toga što je, nažalost, aktuelno rukovodstvo podleglo pritiscima i u jednoj meri pridružilo se sankcijama protiv prijateljske Belorusije, koju veoma cenimo, čijeg predsjednika vrlo uvažavamo, ne zaboravljajući da je bio gotovo jedini svetski lider koji, dok su letele bombe, stizao je u Srbiju sa humanitarnom pomoći. Oprostite zbog toga, to nije naš stav, to nije želja srpskog naroda i budite sigurni da kada državotvorne snage budu preuzele odlučivanje u Republici Srbiji, ispravit ćemo tu grešku naših prethodnika i učiniti sve da odnosi sa bratskim beloruskim narodom i sa prijateljskom beloruskom državom budu zaista na istorijskom maksimumu, onako kao što i priliči našim narodima. Hvala vam na pažnji i oprostite što sam odužila.